Daka alto kabarim nyahi Chief Minister ke Himachal Pradesh. Siapa yang ke video haka internet tengin pai siaga kubur ke bakambanya. Kublai pi baro impiang sobhai pi siaga nega channel jungi kana ketiar link baka nega kubur jungi ke pamenta. Kalong ke ek lese ke compare ber ke bawa empat dayo sngau koi ban angkat umentri rang ba jong kajela benang pendan kam dagi kali tat dor ni kali pai ba akibat tat ba mat kiba mi habru kat jika kedan menteri rang ba ni CM ban pendan kam kata ru dah kebanyak hi ya kali. Haga nega video ke bala sapriang bahai internet lalak ban UI yo Chief Minister jong kajela Himachal Pradesh usuk Vendar Singh Suku ubala poi ha assembly na kamta ka budget session ne ka dor bar mang tingka hapo kajela da kawai ka kali Alto Suzuki 800 ka bali bat ka bala rim hendin gasngi ha ka baulanya hiru ya ka nega kali rengkat bat kiwei pat kiwei don lang ha ka nega kali Alto bat bala paharai u dagi pulit hagi Scorpio boyong nasyadin bersyakmat jong u jong kakali ke baulanya hi bat bala priang sobharu yu haswa bonrong syapo ka indur bar thawan kani ka jela susu la ongru bakane kamde kesin ka baningkong yu ban kam da kum kini ki kali pajba banlai syaga indur bar thawan ka jela henry kala jaru house nam ar hajar lai menba udang longtang u MLA ha ka bala kam da kakar banlai syaga indur bar thawan jong kani ka jela. Nak banta ki wipat ki khobor ling bakan ke channel jengi suba ban kena subscribe nang penyo kam klo ya ki khobor ki bat mai nak ke channel jengi kana kitiar kublai shibun kublai pi baro अल्टो कार में एक बार फिर मुख्यमंत्री हैं और स्वयं जो है वो गाड़ी चलाकर आज यहाँ पर वोट पेश करने पहुंचे हैं। ऐसे ही